byatangiye hashize imyaka 10. Ni ukuvuga ko byanatangiye mbere ya Chirombo Tshisekedi. Ni ibihe bya kera, ariko kubona nyuma y'imyaka 10 tukiri hahandi, aho niba ubona ko harimo ikibazo. Urumva ni inama yatangiye muri 12 gira ngo, nyuma ya crise ya mbere yo muri akarere. Kubona rero ibintu bitigeze babikemura, hakaza navuga ni crise yo muri iki gihe. Iyo crise yatumye abakuru b'ibihugu bo muri aka karere, noneho East African Community, bahurira i Nairobi. Nyuma kubera ko uhagarariye ICGLR, ya inama y'ibiyaga bigari byo muri Afurika, ari Joao Lourenço, hakaba indi nama ntuza Rwanda, hakaba nanone ejo bundi inama yabereye muri Addis Abeba ya African Union, yemeza ibyemejwe i Nairobi na Rwanda. Hanyuma tukaza ubu ngubu ukabona bimwe bavuga ko iyo bavuze ku ibyagezweho, uravuga ko intambara isa nkaho yahagaze, ariko abantu bakomeje gupfa. Ejo bundi bishe inka z'abantu, bafata abantu barapfa. Muri turi abahema bamaze jenoside irahari, nuko itavugwa. Njye mbona nta, ahubwo bitwereke twebwe rubanda ko abo bantu rwose izo mekanizme zose bavuga, ndabona nta bisubizo bitanga. Kandi nyuma y'iyo nama y'i Bujumbura, perezida uriya mukuru w'igihugu wa Kongo yahise ajya Windhoek muri Namibia, ahura na nuza yindi organisation yindi yitwa ngo SADC. Nabo noneho ngo bagiye bashaka kuzohereza ingabo muri akarere muri Kongo ku kibazo kimwe. Si iyo nama nta kintu gena, mbese nibyo nabivugaho, nuko buretse amagambo meza, ariko biragaragaza ko ntaho kuva icyo gihe babitangira kugeza n'ubu ngubu simbona intambwe babashije gukora. Kuko icyo gihe iyo nuza ya mbere ishyirwa hari muri African Union, za groupe armée, donc bariya bateroriste muri Congo, cyangwa groupe armée bavuga, harimo na M23, zari nkenye, ariko ubu ni 300 na imyaka 10. Doko umuntu yakwibaza, mbese none se mwamaze iki, mwakoze iki imyaka 10 yose ishize? M23 icyo abo barwana nabo ni leta ya Kinshasa, ni leta ya Tshisekedi. Ariko rero impamvu barwanya iyo leta nuko hari ibintu bitagenda. Ibyo bintu bitagenda kuki bitavugwa no mu masezerano, no muri zo resolution? Kuki mbese kuki batanavuga impamvu M23 irwana? Kuko kubashyira hamwe n'abandi na za Wazalendo na FDLR na Maimai. FDLR tuzi impamvu bariyo, turabizi kuko icyo bagamije turabizi, ibintu byavuzwe bihagije. Ariko abo bandi bose kuki bitavugwa nkaho ari amabandi? Urumva ni ikibazo rero abantu bagomba nabyo bigomba kuvugwa, kuko bisa nkaho abanyapolitiki bakomeza kujijisha n'abayoboke, ariko bituma nabo badatera imbere. Umuntu yakwibaza, abakuru b'ibihugu bo muri SADC
nabo ubwabo ni ukubabaza mbese murumva ibyo ibintu mukoze ari byo nabyo kwiyongera mu kaduruvayi kamaze iminsi kari muri akarere bongeramo ikindi kibazo ubuse ko East African Community ihari bo bumva bumva ari ibiki bagiye kongeramo atari confusion gusa Kinshasa irashaka abantu babakorera akazi badashoboye ariko ni ukuvuga ko umuntu utwa perezida Tshisekedi ahora ahunga ibisubizo yavana iwe ntabwo ashaka kubyishakiramo muri Congo n'abajyanama ntabwo babishaka kuko ibisubizo biri iwabo iteka ajya gushaka ibisubizo by'ibibazo bye mu bandi bantu